Nadam se, poštovani slušatelji, da vas HKR dobro priprema za dubinu i intenzitet Velikoga petka, osobito za obrede muke Gospodnje. A u nastavku našega današnjega prijepodnevnog programa promišljamo malo što znači odgajati najmlađe u duhu vjere u Isusa Krista i kako djeca vide Isusovu muku, smrt i uskrsnuće. Saznaćete s našim gostom kojega je u Splitu zabilježila Zdravka Andrijašević. Ja se zovem Filip, imam 5 godina, imam ja baku i didu, Stipu, mamu, baku, didu, Katu i svi, tatu. Isus je bio jedan čovjek koji je bio jako pametan čovjek i koji je imao svoje učenike. I učenici su ga imali pravo zvati učitelju, zato je on bio dobar. Počela je priča s posljednjom večerom. Posljednja večera se tako nazivala zato je to bila posljednja večera kad će se Isus vidjeti sa svojim prijateljima. I onda će poslije toga umrijeti. A šta je bilo na posljednjoj večeri? Lomljenje kruha i pijenje vinja, pranje nogu. Poslije je bilo, nakon nekog dana, par dana, došli su vojnici Juda. Oni su ga uhapsili, odveli do Pilata, nabacili na njega teški križ. On je pao pod teškim križem 3 puta, došli do Kalvarije. Filip zna i koga je Isus susreo na križnom putu. Onda je prvo došla Veronika, a onda je došao Simon. Bio je pun znoja i krvi, onda mu je prvo došla Veronika, da mu pružila mu lubac, i onda je Veronika otišla, stavila slušiti lubac, i onda mu je Simon Cirenac pomogao nositi križ. I onda je Isus rekao, hvala ti Simone, sad si mi pomogao nositi križ, sad ti moraš ići, a ja ću ostati ovdje na križ. I sad je došao do Golgote. Golgota je kao jedna lubanja, znači je okrugla. Brdo, jedno teško strmo brdo, prije je bilo u Jeruzalemu, sad je izvan grada i zato je se grad proširio i onda je usred grada, a ne u Jeruzalemu. Tako je bilo prije. Isusa su osudili u sudnici, u Pilatovoj sudnici. Zašto? Zato jer su bili zločesti. Bili su zločesti ljudi i onda su ga tako zatvorili. Pilat je rekao, oprao je ruke i rekao, vi ste ga osudili, on za mene nije kriv. A šta je narod vikao? Ubi ga, zaslužuje smrt, pusti Barabu. Onda su došli na Golgotu, onda su ga razapeli, tamo sam ja prikazao jedan crtež sa flomasterom. Sve u jednom papiru. To nije onaj crtež sa 3 križa samo. Ima jedan sa svime. Objasni mi ga. I ima Pilatovu sudnicu, ima Golgotu, ima pao pod teškim križem i razapeće i grob i uskrs. Tužno mi je pričati o Isusu zato jer je on bio Bog, a teško mi je to povjerovati da je on umro i to. Teško mi je kad su ga razapeli. Kada sam ja bio u to doba i ja bi Pilatu stavio lisice i otpeljao s njim u zatvor. A znamo Isusu kako su ga razapeli, položili u grob, kako su ga osudili, posljednja večera, kako da
kako je Tom nije vjerovao. A reci mi, Filipe, ko ti priča te priče o Isusu? Mama, tata, baka, dida, svi. A zašto ti voliš slušati priče o Isusu? Zato jer su zanimljive i ja doznajem puno toga o njih i ono šta nisam znao. Naš Filip zna da je i današnji dan dan molitve. Ima Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Oče naš koji si na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi u kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdnevni daj nam danas i otpusti nama duge nas, kako i mi otpustimo dužnicima našim, i ne dovedi nas u napad, nego izbavi nas od zla, amen. A što je obilježje Velikoga petka? Što se dogodilo s Isusom? Bilo je to da su ga razapeli, pa mu obukli neku odjeću zatvorenika i onda mu podrgli to s konopima i tako, i onda su ga skinuli s križa, probili koplje. Ne, bilo je, još je neko bio kraj Isusa. Još 2 zatvorenika. Ovaj prvi razbojnik je rekao, aj kad si faca, skini nas s križa, dokaži da si Bog. A ovaj drugi je rekao, mi smo krivi. I mi smo krivi zato jer je on na ovom mjestu. Mi smo trebali biti dobri, a mi smo se uvalili u ovu nevolju. Isus se svijeti me se kad dođeš u raj. Isus mu je rekao, vidimo se u raju. Kad Isus umro na križu, onda su zaključili, onda se toliko zamračilo da je bio neki potres kao bušilica. Kao potres zemlje i neba. Još ni jedan čovjek nije imao takvu nezgodu. Ali Isus je imao tu nezgodu. Dobri su ovakvi zatvori, ali u prošlo doba nisu baš bile dobre kazne. Za poludit je bilo je za poludit kao da čudovi se napalo zemlju iz zraka. To je bilo toliko strašno da si i Bog se zatresao, sad moja trese. I onda bilo je ovo da su ga skinuli s križa i onda u grob stavljen je veliki kamen, je doguran ovako krug, jedan kamen je doguran i onda tako. Ujutro, kad su se probudili, kamen je bio odguran. Uspudi su bila 2 anđela. Ne bojte se, rekli su anđeli. Isus je živ, uskrsnuo je od mrtvih. I onda je tako sve sretno završilo. Vidjeti slavu želite, moju slavu sigurno ćete moju slavu vidjeti. I stigao je čas kada proslavit će se sin živoga Boga. Potresena mi je duša i što mogu reći oče, izbavi me od toga, od ovog časa slave. Ali baš zbog ovog časa ti poslao si me na svijet, radi ovog časa slave.
otišli. Ti otkloni ovaj gorki kalež od mene. Ali nek ne bude po mom, već naprotiv tvoja, nek vrši se volja. I sada moram umrijeti. Nikog nema pored mene, spavaju prijatelji. Okružuje me tama. Evo stiže čas zbog kojeg sam poslan na ovaj svijet. Ne ostavljaj me sam.